Basta Latibiyag! Ay, Bunay. Bunay, agriin ka. Agriin ka, kunak. Apay aya, makaturturog ak pailaang. Ang sakit ni tatang. Anya ko maitanwag sakit. Unay kamatan. Awan nga rod agas na. Ne, apay nga ibagam kanyak. Ne, apay kit din na saan. Kat si katinangut-utang iti pensyon ni tatang. Agtalda ka man. Igat-gatang mo iti arak kan sigarilyom. Isublem di pensyon ni tatang. Maruruda kang ka. Pumanaw ka man ditoy. No. Isamat maturog ka ngay malaldawan. Tadamang amin hang over mo. Pumanaw ka ditoy kunak. Kaya't mo nga ibarsak ko kang kadaytoy pangis at chinelas ko. Ha? Pumanaw ka man langan. Disturbo ka iti turog. Ay, awan ka nung mati kwarta ni Boni. Kasanungawan. Kat iso tigim matang iti arak kan pulutan nga ininom da idirabi ay. Naibus na siguro na. Aguray man. Kita dito'y wallet ko. No adda pa'y nabati a kwartak. Nay, tapay. Itad ko kang ka tapno adda maigatang iti agas ni tatang. Ay na, nagsingpot kan amanugang. Oh. Dayta, 5 gasot. Ingka igatangan iti agas ni tatang. Ay na, imbaglakit din lakay. Tadda ka na singpot amanugang. Alakit din. Ingka gumatang iti agas ni tatang. Nanang, ayun di reseta ni tatang. Apay, adda igatang baw? Adda intad nila kay ko, nanang. Ay, aglalaukan ti sakit ni tatang yaw. Isuan agad ti reseta jay doktor. Ah? Ay sus, umanay nga rin dahito 5 gasaw. Ay, kat gudwa emon no saan nga umanay. Ala, ito yung nga rin di reseta, tainak gumatang. Apay, nga tinaramid ni Rosita dito'y balay. Ay, imay na inala jay reseta ti agas maw. Ay, kunak may tasan kayo na masapol ang umatang iti agas ka. Ay, tapay asaan? Ay na, ay isardeng mo man ngamin dahi ta panagsigsigarilyaw. Bitalaang. Ay isardeng mon kunak. Apay ati magder ka. Ay, no di mo pala ibulang dahi ta sigarilyaw. Agawag ta siyak ti mga ibulang. Kasta. Ay, papanamaw. Ay, indak ijerwar. Ay, ibulang mo dahi ta. Ha? Makaibulbul lang. Na, ay, kamatan ka. Paiti ko na, di ka makamatan. Nanang, jak nagatang amin di agas ni tatang. Nagningi na damag. Ginudwak pa'y langa. Ay, dahi chay nga amayo. Di nalata maikat ki pa nagsigsigarilyo na. Ay, anyamot ni tatangan. Ay, kinamat-kamat ko itay ang awan latta. Ay, nananang, kababain mo't ano agkinkin-namat kayo. Anya laangan nga iti baga dagiti kaaruba tayo. Ay, sulpang tumot dahi dya atatang mo. Ay, no agsakit. Syakmot lang araw ti marigatan. Ay, ala, ipatumaryon dagito'y agas na. Ay, agpalpa mantanalpas man ti pandangan. Ay, lakay. Dagiti agas mo. Apay na kita? Diyay nga rod inrese ti doktor nga agas mo. Ay na, nagadaon. Ay, dahito ti agas para iti high blood mo. Ha? Dahito maysa, agas para iti diabetes mo. Dahito mat, agas para iti bataw di ta kidney. Na? Nagdadakkel matan? Dahito mat maysa. Ay, diyak kaya't atumaranda kita. Anya? Ha? Ay. Ginatang dahito ni Rosita. Amaw, no asino tinangtad iti pinanggatang na iti dayta? Awad baby ang kaw? Jay manugang mo tinangitad. Tajay pensyon mo nga inutang ni Bunay, inggatang na iti arak. Ay, basta diyak kaya't atumaranda kita kunak. Ay, agnganga ka. Ha? Di mo ipilit. Agnganga ka kunak. Diyak kaya't kunak na Di mo gayam kayat
Sakit din ti luklukwan. Nga! Anay ko, Ay, niya ti mapaspasamak dito, manang. Di man nanagbaw. Pilitin na ka patumaran ti agas. Ay, kasanaw. Di namot ngamin kayat yang tumar iti agas na. Kung naglakit din nagpinpinungot kayo. Pilitin na ki, di na pagngangaan. Ay namanang, bayam ngamin no di na kayat tiag tumar. Hanggang kasano nga rod nga agimbag iti sakit na. No di namot tumaran dagitoy agas na. Ay, manang, umikata da ibagakin ka. Anya day ta? Ay, basta. Da. Kayat ko adwa talaang tagsarita. Anya ayat ti sakit ni Manong Kano. Ay, nagdudu mga rod. Nagadaw. Iso nga do mati agas na. Narigat apa tumaran. Ay, permi Itarayan nakpayan. Lakay mat ngaminin ni Manong. Narigat no pilitem. Hanggang kasano nga rod nga agimbag. Nay! Apay nga yan, nagkatawa ka. Adda ngamin amok at tiknik, manang. Teknik? Wen, tapno mapagtumar mo kadagiti agas na. Anya nga'y dagita at teknik. Kastoy, denggem ta iba ka. Bunay, Apay nanang, nakapasyar ka mat dito'y balay. addan sa mulam asaba. Adua, ila ko ni bakat ko dagi jay bunga jay mulak asaba. Ilakom amen. Katuwa na. Ay kwa, bunay. Kayat ni tatang mo ti saba. Nang raw na jay dipeg. Oh, gatangan niyo Anya? Ilakom pa'y lakada kami kan ni tatang mo ti saba. Apay, di mo ilibre kada kami. Niyakat ni nanangan. Libre jay may sasapa doon. Kat no di mo pa'y binayadan dya utang mo kan ni tatang yaw. Sige nanang. Jay talo asapa doon ti libre. Oh, di nakabayad ako. Nanang, Madamati pa naglutlutok, anak ka. ay na, mayat ti timing ko Ay tulungan nakman kit day. Anya laang maday ta ilutluto yung nanang. Tulungan kayo pa Ay, alaam jay agas ni tatang mo. Kayat nan at tumarindag iti agas na. Di nangarud kayat. Agam kastoy ti aramidan ta. Siguradaw ama tumarnan dagiti agas na. Kasano ti aramiden tayo, nanang? Daytoy amalokong. Isaw ti pangkargaan ta iti si daon ni tatang mo. Ha? Nagadumot tan ti sidaan na karnay. Win inayon ta ti agas na iti si daon na. Anya? Alan aramida mo ti bagbagak. Sige, nanang. Barang saan pa'y nga umay ni tatang diti kusina. Mangan tayo na. Apay nga yasak lang, tikit kita niyaw. Nanang, mangan kayo matinang. Lakay. Dayto iti si daan. Ay, nakamaloko nga. Ay katuan. Insaganak at talaga dayta. Kan, puro lasag ti pinilig para ken ka. Ay, na. Tadungdungwen ka unay lakay. Ay, na. Ay, nagsitlakit din ni nanang ko. Ay, Ay, lakay. Kayat mo, tasubuan ka pa. Ay, saan mo ta na ba ka? Masobram ti panang dunggom kanya. Di ka pa nagbugaw. Mala, mangan kagaruday. Mabisina kung kahit ramanak man na ito hindi ka. Ay na! Apaw! Una yan na nagmayat talsag na. Ay, mayat gayam no dungdungwin na ka ti asawa ma. Uray, bakit akum kumpait basta na dungaw? Ay na. Ay na. Dahil karne, lakay. Si Daumon, Ay na, naluk na nga. Ay, katuan, Ay.
Talaga, pinalok ng mo ma, tamo ma, medyo bungala ka. Ay, katuan Alan si Daemon day takarnay. Medyo ada taba-taba na kay. Ay, wait. Ay, day takot ti kay kayat ka. Ay, na. Naglaing nagkitab ni tatang Ay, basta taba kay kayat ni tatang mo. Ay, na bakit? Kastala tibiyag Nagimas makan di kakit kita benain. Bakit? Apay, lakay. Nah, kaslada na tangke na. Rosita. Apay nga adda ka no natangkan. Ay, iko ngamin. Ay, di ko day tatang. Di ito lang analok nang. Mabalin ang ngalngalin yung. Uwan, kasta nga agpay so lakay. Daman nangal-ngal ko akasla natangkan. Ay. Ngal-ngalom kadilatan lakay. Ay na, mayat day ta. Wen tatang, isaw-saw yu di tasilay. Wen lakay, tapno na imimas. Day tasile nga dasoy kan kalamansi na. Isaw-saw mo dita. Ay na, mayat, naimas at talaga takarne. Ay, wala niya. Ay na. Anya ngay lakay. Di mon marik na, wano. Awanan, ti makatab mo anatangkan. Awanan. Ala nga rod, ibusam day ta intad kaw asidaan. Ita, tanalpaskan anangan, mangan kamutan iti dipeg asaba. Ay na, kasla na, suka ka. Ay. Kanam ka din da ito'y inukisak. Ay na, inukisan nakpay gayam. Ay, katuan, Ita bampay nga inukisam ti ka nag-asaba. Mano atawentan nga agdindin na. Nagado ti apo ko taan. Ay, kasta nga men, dya ibagbagada, anadong nga asawa. Saan ka mo anadunggo ide? Pasaray ibarsak mo pa'y kanyak ti pinggan kang basaw. Oho. Di mo ka din laglagi pan tinapalabas. Alan lakay. Kanumkit din ay tasaba nga inukisak. Unman. Nasamitan niya. Uwin nga raw. Mula ni Buni day tayo. Wan, mula jay nalaeng nga umutang nga anak ka. Kaslada nangalgal ko natangkay. Adamanan? Wan, anya kay day tayo. Ay, ang mga no jay bukol na day tawon no, bato na. Damot aya bukol ti dipeg. Adda, jay ni Tabe, adda bukol na. Itala amang ngagkaw nga adda bukol ti dipeg anitay. Ay, Giala ka din. Ibusumon day tasaba. Kaya tayo nagtangkan. Sayang ano di mo ibusan. Basta ka numlatan. Siyak pa'y may tinangukis. Di mo kit di kanan. No ngay jak maibaos. Ay, ibusam. Di naklab no kasta. Si kakitim. Kas kalatin ijer, bakit? Nagtatampo ka. Lakay, nag-text ni nanang. Kat anya nga iti kunana. Kamuti ka no ti ipamiriginda na kini tatang inton madamdama. Ikalyam man, taipan ko balay na. Ay kat una. Anya nga aklase ti kamote. Jay orange, yellow, wino, violet. Urayan niya, basta kamutay. Ay kat una. Kat mayatan ni tatang. Mayat siguro na, tasaan mat nga gululawang. Nasaya at no kasta. Di agtung tumaran iti agas na. Wun. Kumusta nga iti marikrik na manaw? Ay, mayatin na. Awanan ti ulaw-ulaw ka. Nasaya at nga rin ano kasta. Ang mas daawa. Diyan mo nagtumtumar iti agas. Yung mapay ngay, tamaya matirik na kaon. Ay, lakay. Adto yung ti merienda analing ta akamute.
Ay na, italaang manan na makapanganak itinalinta ka mo, te. Ay, daytoy man Violet, kayat ka. Ay, saan mabalin kan ka dayta? Nay, apay ngay manang. Ay, kukwa ni manong mo dayta. Lakay. Kanamon dayta Violet akamutay. Ay. Kita man lang ti panang dungo ni manang mo kanyak. Italaang da ito'y Kurang na lang subuan na ka. Mapayay. Ay, un, manong. Tatay ko na da nga rudan. Ti pamilya nga kay kaysa. Naragsak ti resultana. Ramana man dato'y kamutay. Na! Nagsamitin. Ay na, ibusam dayta alakay. Ada man nangal-ngal ko medyo natangke na. Di bukal na dayta, manong. Anya! Kamutay! Ada bukal na. Ay, kuha nga men lakay. Dayta, tay kunada nga, imported akamutay. Important! Baro a klase ti kamuti dayta, manong. Mas Nasam 8 kun adda bukal na. Ala, kanam lakay. Naimas day na nga imported akamutay. Nakaramanak mo't iti imported na kamutin. Titan gagayem, tinagibusan, ti pakasaritaan tayo, anaadaw, iti pagsasaw, ako nana. Ti pamilya nga agkay-kaysa, naragsak ti resultana. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Wow! Una yun ang nagmayat na timula yung abukado. Di kat dayta, kandadakkel ti bunga na. Agsabsabong da na. Bayam, tainton agbunga da, ikan ka. Ay, sige man nga Rod. Jack man nagkan iti abukado. Jack man amo. Takasla kayat kumutan aramanan ti bunga ti abukado yo. Kat no umay dadayday wan ti bunga day ta abukado me. Ay, kasta aya? Numang rugin nga agbunga, nagadon dagiti agurdar. Apay akas ti panangkit kitang kanyak bakay. Adarod kayat ko akanon lakay. Anya dayta? Buko. Kayat ko ti buko. Adamad di talikod ang tibalay. Yalaan ka inton bigatan sumipngutan. Anya nga inton bigat. Itan Ay, rabihin bakit? Kung may isa na banog iti trabaho. Mapankawan no saan? Kayat mo amargrag dahito ininawa. Ay, wanin, mapanakon. Sige, tumakder ka nga rudan Uy, mapanakon na talaga. Ay, nagrigatan ayat yaginaw ti asawa na. Kanya ngay nga rod. Kastala ti biyaga. Anusan? Mapan ka kade, wano, sumanao ka paila dita. Uwang ka di. Nakon. Ilaw sa gabing madilim. Pare, mayat matlang ti kansyon kaw. Mayat, pare. Naidumduma akan siyaw. Aginom ta pare. Ibusan ta daytoy arak. Ayun Kakaisuna nga itaakla ang manan apim masyar dito'y balayaw. Si kantumet nga main. Ijay labang kag ti ayan mao. Siyak mati kumansyon, pare. Sige lang pare. Agkanta ka. Denggam pare. Asinaw, jay kadwa ni tatang mo nga agin inom. Ni mang makaryo day jay nanang. Apay, di yumanin malagay. Jay kumpari na nga kabaw. Jay ibagbagada nang itaray itinwang ijay kabangibang a barangay. Ay nananang, marigatan kayon tupay a makalagip. Ibagayokit din nga iso ti agkabaw. Pudno mo't Apay, saan pa lang agawit? Katnay, sumibngutan. Bayan nyo kadilat ta, taitalaang anag kita da. Ay, numabartag,
maturog to dito'y balay. Pero wisyon tupay. Ay, unay kayon ay nanang. Pulutan da ito'y lutlutwal. Anya, naglaing dan. Ay, ayaba manjay amam taong tak. Pagsasawak, iti saan amalamot ti asaw. Inom ka lang nga inaw. Anya nga inom. Italamadan nga ginumak. Kat no nagiinom kayo manan, iti naminsan nga aldaw. Anya? Ibusem ti kwarta naglakwan iti erek. Gapo iti kaiinom mo. Ay, kabaw ka atalagan. Idi pa'y naminsan atawan anaginom kamay, kani kumparek amakaryaw. Ay, di nakman pagbalinan akabaw, si kaalaklakayan. Ay, unay kad. Ayan na ayat ipagpadokturan ti kabaw, ta ipaagas ka ni Jay. Na, Ubing ka pa'y matikunak, ngam nagkaroon ti kabaw mao. Ay, una yun. Hindi matla sumardangan nga agragrag ti sabong kan bulong to'y abokado. Ay, Sanya, umay ka aglotaw. ay nananang, jak pa'y nalpas ang nagwalays. Itay ka pa'y lang agwalwalis dita. Dito nga rod abokado. Agragrag ti bulong kan sabong na. Na, unggag pa'y sa agragrag damutan. Nagrigat awalisan dagiti sabong na ta nagbabasay. Ay kunakun kay, pudno ti atap ko. Nga anya nanang. Pinaginawan dayjay nga Imelda, daytoy abokado. Nanang. Timon pa umayan dito'y balay dayjay nga Imelda. Ay, paginawan na amin apuon ti kayo dito'y balay. Ay, di pa'y matay amin ang agbungbunga akayo dito'y. Kahit nada kayo nga iti paginawan na nanang. Ha? Ay, kat matayak mo Rumor ka manan ba kay? Mapanak laang makikaruba. Di ka mapanita balay da nanatireng, tanaungot ka no day dya bakit? Jay anak na mo timapan ko paspasyaron. Nisan niya. Uray pay. Ang mga noadan to may bagana kang ka. Nasimpot mo't nisan niya nga anak na Sa bali ni nanatireng. Kaslat tigre day jay. Iso at tireng tinagan na. Tigre. Tila ibagbagam mo. Mapanak, tamapan ko ito daytoy saan ang naibus nga ulo ti Litson. Alang nga ron, aganad ka kanina na tigre. Ay, tireng. Si Kabot, tila lablabi daw. Asan niya? Umay ko man ito daytoy ulo ti Litson. Amano kayat yo? Ay kayat ko dayta Ay na, nagmamayat mo ti bunga na daytoy lukban niyo. Babasit da pay. Lakwan nakto ti bunga na Nay, ninanang mon samot dayta bumaba dita tricycle. Ni nanang, napan nakitsenda. Ay, Imelda, agawid ka. Ay, sana pa'y nga agawid sa niya. Nasken nga agawid kan. Ha? Taapay? Ay basta, dito'y kan likod amag na. Ipalawag kuntukan ka. Gimata nga ko ni tibunga ti abukado ije palingkay. Tamog. Saanan adumakkel tibunga je abukado tayaw. Tapi naginawan ni Imelda. Ne, awan mat ginatang yung asidaan, nanang. Awan, aya. Puro mat abukado to'y ginatang yun. Day, apay nga agpaysaw. Ay nanang, nakabawan nyo manen. Kunak tumat ngamin nga itugot dak numapan kayo makipalingke. Taado ti makabawan nyo. Itugot ka. Ay, sino nga iti agbantay dito balay? No umay manenday dyan nga Imelda. Ay, tangad-tangadan na amin adimangan anaw. San abalay taadalit yun asidaan tayo. Na, litsaw. Ulo mo't ti baboy dayta. Litsaw. Nanang, italaang amakaraman tayo iti litsyon nga ulo ti baboy. Ada pa'y mansanas iting iwat na. Ala, day tangarudan ti sidaan tayo kanatatang ma.
Umayak manan ijay balayo pare. Ta ginom tamanan. Ay, wen umay kalaeng. Siya kaon timang itugot iti pulutan ta pare. Ay na, imbag man. Banyas ti itugot ko apulutan ta pare. Anya nga iti makunam. Ay, mayat day ta pare, naimas. Makiin-inom manan ni Tatang Maun. Ay na, agulimag kayo ka dinanang. Oh, papananyang. Inak man pagsasawan dya amam. Ay nananang, adda bisita na. Kababain mo na. Ha! Kaya't ko nga ron, apabainan ida. Agtugaw kayo kadilaang dita. Dinaklapdan. Ay, kanayon ti panaginom da. Italaang manin, nanang. Sino aya, dya kadwa na nga agin inom. Ay na, di na magyuman idin. Aya, Wen, ni Mang Makaryo di kadwana. ha! Dya agpatpatay iti taaw. Anya, ay unay kayo matan, nanang. Apay, asino tinangibaga kada kayo iti kasta? Ay, saan aya, asika? Ay sus, unay kayo, nanang. Agbuya kayo iti TV. Tapno mayaw awan dagita dakas apang panunutan niyaw. Ay, awanan. Awanan at talaga. Hanya nga iti sirbi na gito'y amulan o kastoy. Anya ayati sang-sangitam dita. Ay, nalakay. Dayto'y lukban amulam. Ha! Naragrag amin abuga na. Wen nga raw de. Pinaginawan nga midayjay nga Imelda. Anya? Imbagak mo't kanisan niya. Adinan pa umayan dito balay dayjay nga Imelda. Ay, sayang. Sapay nagdadakkel ka nagsamit tibunga na daytoy alukban. Awanan tila kok ijay palengke. Awanan! Lakay, ada kayat ko akanan. Di mo ko na pagulyan nakmanan. Kat umununa dagiti sakak. Saan? Si Kamot. Agrigat ti kasjay. Amok Kan dagiti man mo nalaka burasan. Ti ibagam nga ulya ko no burasak. Jay, look, bandasan niya ti kayat ko akanon. Sige bakit? Jay asawam dakim basol. No apay anaragrag tibo nga jay lukban may. Ni Imelda nana? Anya aya tinagan ti asawam. Saan aya nga Imelda? Apay ko mapabasulin nyo nga Pinaginawan na nga ro jay lukban may. Kan kita am jay abukado may. Hawanan ti bulong na. Natin nagdaamin. Kat amam no apay. Apay nana? Pinaginawan ni Imelda. Anya? Isu adi mo papaumayan dito balay dayjay nga asawam. Tabawalan nga umay dito. Anya, basol ko no apay analaylay dagiti mula da? Uwan ka no. Apay ngay apabasulan da. Pinaginawam ka no may. Saan mo't Anya saan? Saan ajay mula dati pinaginawa? Anya nga rod nga Day tarupam. Anya? Saan ajay mula da? Saan? Apay kumamot apaginawak nga ajay mula da. Tiring, agsarita tamad. Apay. Apay at tila pagpabasulam. No apay analaylay dagita abukado kan lukban. Pudnumot basol ni Imelda. Nagado apaginawan na. Dagiti pa'y puon ti abukado kan lokban. Ay na bakit? Kababain day tangar aramidam. Di kag pabasol iti di mo mapanagnakan. Takababain kan tulaang. Saan na ka mabain, lakay? Pagbainak ko Panagkunak ni kumparek amakaryo ti akin basol. No apay analaylay dagita apuon ti mula.
Apay nga isaw ti aking basol. Dagita tinagsinublatan na nagis-isbuan. Anya. Naganaka konsan niya. Babae ti inauna nga anak ko. Ay, isumit lagayam anabayag asaan ka nakita. Tinanggad nak ngamin ni katugangak. Ay na, manuabulan asa anak arimrimwar. Mayat ti kasta. Ay, wan gayam. Kumustamat nga di abukado kan lukban nyo. Natayidan. Anya? Ay na, di manon mutin ati ipapatay da. Tanabayag mutin dagi di amulami. Kat, siya ka di pa lang ti pagpabasulan ni nanang mo. Ay na Imelda, saan laasi ka ti pagpabasulin na? Amin nga umay di balay, pabasulin na. Patinto pa di aram kanyak kat pinabasol na. Anya? Adda nga min kabkabawon ni nanang, iso ang kasjay. Anya ngay nga rod. Talaga nga anusan min taagkabaw kat nga rodon. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Di kagpabasol iti di mo mat mapanagnakan. Takababain kan tulaang. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag. Ay, sos! Nagalas akitaon di asawa ni Manang Carmen. Ni kadilyaw tinakdakamata lala. Ay, wan, tatang. Nakitak itay anak kapayong nga nagpadaya. Nagalas tila nga na anak kapayong. Apa anak ko naman nagalas tilang na. Ngamin, kaslauong amang magna. Anya? Uyaw man nilyon nga asawa ni Manang mo Carmen. Gaputa nagbasit a tao, uyaw maon. Mas daawak mo't kan ni Manang Carmen no apay akinayat na day alyon. Saan da ngagpada iti kinadakkel? No sa anak ngagbidot. Nasurok nga upat la apulgada ti kadakkel ni Leon. Idinto ta nasurok alima apulgada ti kadakkel ni Manang Carmen. Iso nga rod matikinayat ni Manang mo Carmen. Kan, saan mo't anataar day alyon? Ay, no apay akinayat ni Manang Carmen. Saan mo't abak nang? Jaklam mo ka ni Manang Carmen. Ay, kasla may ibusan iti lalaki. Ay, lala. Hindi mo man babalaw ni Manang mo Carmen. Lala, bakit? Oh, makitam da ito'y asawak, tatang. Maskulado, gaputa bodybuilder. Oh, apay asap sa pulan nak, Alex. Dumawat man iti pagpletek amapan i JJ, lala. Mapanak man ag-workout. Sige, mabit lang, taikan ka. Ha? Ne, makmakan man ang tinsangpot mo dito'y balay, Leon. Wan bakit? Napanak ngamin nagsibog iti mula datata Martin iti bangkagda. Kat at datangdan ko. Ingatang kumatan iti makmakan Ay na, dayta katikay kayat ko kan ka, Leon. Nalaing ka dumiskarte. Saan ta mabisinan? Sadot lang a tao dagiti mabisinan, Carmen. Saan ko nga ugali dayta? Ti kayat ko, adalat ta masapulak. Saanak ngagpilpili ti trabaho. Mabitlaan nga ro. Tay nakisaganan dagitay makan ijalamisaan. Aglang lang tan amangan, lakay. Nagadumatan amakan dito yung balayo, Carmen. Wan tatang, nagagat ngamin ngagsapol iti kwarta ni Leon. Win nga raw. Di kay mapukpukawan iti kanan. Kanayon lata nga dakarga ti kaldero yo. Siyempre. Tinasaya at agao kayon iti sidaan nyo kaninanang. Sana bale, taadumot day talinutok asidaan, tatang. Ay, kababain sa amin. Nusakpay lati aggao. Kasano nga ino adugayam tinaalak. Saan aparikot, tatang? Kan lukatan nyo ti refme. Napno day ta itinagado ang masida. Ay, lukatak man nga agpaisaw. Ay na.
Ay, napundong agpay so iti makmakanda iti refyaw. Adda ka karnit baboy, karnit manok, frozen foods kan ha. Adda pa'y fresh milk yaw. Wan tatang, gapo day ta kanilyon nga asawak. Ay, bilibak a talagan iti asawam. Basit a lalaki, ngam nagagat nga agsapaw. Ala tatang, mangala kayon iti kayatyo di taref. Anya, Wan, sigurado nga men ano sumangpot nilyon dito'y balay, at daman imutnan ang makmakan. Itay kami pa'y kinitatang yo dito'y balay yaw lala. Awan ka day, ti may pasango yo ang merinda. Ay na, nanang, tatang. Awan ti pasangok a merienda kada kayo. Tawan pa'y matipanggadan ni Alex nga sawak. anya, ay, nagdakkelan na bagay, ngam awan matgayam panggedan na. Kwa, tatang. Idi na minsan nga aldaw, imayak ditaw. Saan mat anapan nagsapul iti panggedan ti asawam? No diket napan nagpadakkel iti bagi na ijejem. Kasta nga minti pagusman na. Ay, bakit? Agawid tan. Ha? Apay nga ganat ka nga agawid talakay. Ijay talagen balay ng agmerienda. Awan ti manamnamata ditoy. Lalabakal. Kita ang timasal ko. Di makal manang. Gaputa naggapu aki Jem. Ha? Ay, win nga agpaisaw, Alex. Ay, nagdadakkel dagiti muscle mo. Ay no, ad-adda at timaer ka. Deto'y pay bakal. Kita ang pay ti abs ko. No. Ay, wow! Nagpintas ti abs mo, lakay. 6 packs ako nada. Ayun, bakal. Kita ang pay ti trisip ko. Nagdadakkel siya. Ay no, ay, win nga agpaisaw, Alex. Deto'y pay, lala. Kita ang tibaysip ko. Nagdadakkel mag. Ay na, makapainlove ka talaga, lakay. Ay, nagmacho ka. Ay, gayam bakal. Mabisinak Adda ka di makan analuto. Ha? Ay, kwa? Awan pa'y nalutok, lakay. Anya? Apay adi ka nagluto ngay. Ay, awan mo ti mailutok. Tanaibusan ti kwarta ka pinaggatang mo iti bitaminam. Ha? Manang Carmen, kaslasaan ang maibagay tinagan ni Leon nga asawam. Ha? Apay anay bagam day ta, ading lala. Saan ka de ang nagdakkel ti Leon nga ayok? Kunada pa'y nga rod nga ari iti kabakiran ti Leon. Idinto ta nagbasit mo't alalaki ni Leon, ti asawam. Talaga asaan ang maibagay tinagan na iti kinatao na. Ha? Tirumbang kumaanagan na, marabutate, gaputa nagbasit. Di ka man aguy-uyaw di ta, lala. Sa anak nga aguy-uyaw, manang. Pudnumot nga may na nagbasit ni Leon. Di naklatultuladan ang nagtaer ti asawak. Nagdadakkel ti muscle na. Ha? No idilig ko ni Alex kan ni Leon, kasla dudon laang amayabay itinwang. Anya? Tatang, nanang, Ah, day, si kamagayam Leon. Wan tatang, at do'y tisidain nyo kininanang. anya ngay dagito asidaan nilaon. Karnit baka, nanang. Anya, nangalaam ngay dayto akar ni tibaka. Napanak timulong ang nagparti iti baka di abagatan, nanang, tatang. Ah, Nagadutin dadabi ngay ko. Isungay kan kayo matin iti sidain nyo. ay na, agyaman kami kinitatang yaw-yaw. Ay, una yan, nalaing ka talaga adumiskarte iti biyan. Awan ang yaman na, nanang. Kasano kayon kini Carmen nga anak ka?
Awan samat ang timbati masidaan nyo akarnit baka. Adda, tatang. Agarup 5 kilo akar ni tibaka ti adda ije balay. Lumabasak pa dito'y parangan, tatang. Ngay, nakapurma ka mat, Alex. Sa dino ti papanam. Sa dino pa'y kumangay, tatang. Mapanak manan agpadakkel iti bagay, JJ. Aniya? Aday talatan ti amom nga aramidain. Imbes ko mapan kag sapul iti panggadam. Ay na, tatang. Saanan ang masapul pa'y dayta? At damot nilala pagdawatak iti kwarta. Ha? Mangnamnama ka kinilalang anak ko? Wow, tatang. Kat no maragragsakan nilala, no makita na tinagdadakkel amasal ko. Aniya? Sige tatang. Lumabasak dito'y paraangan yaw. Ay, anya manan tikat katawaam di talala. Ni man Leon nga asawa ni Manang Carmen, tatang. Tanya ko mati nakakatkatawa kan kuana. Ay na, nakasusuon iti labba nagpadaya. Awan mati nakakatkatawa kinilyon. Nga mabay akat katawaam. Ay na, tatang. Nagalas akitaon ti lang ana. Taapay. Kasanumot ngamin. Kasla tamtaks amagmag na. Anya? Oy, Lala. Sana balay ta nagagat ni Leon. Saan ang mabisinan ni Manang mo a Carmen? Ha? Daytoy titandaan na mapagsasao. Saan to nga agbisen ti asawa ana diskarte? Adula amin day ta pagsasaw, tatang. Anya nga dula amin? Oy, Lala. Damagak man daytoy. Adda ka din insangpet ni Alex amakan dito'y balayaw? Sumbatan nak! Day talingat na ti amok nga isang sangpet na dito'y balayaw! Naibos mo't adagos ang jelakom anatang, Leon. Wen bakit? Diskarte lang dayta. Awan pa'y 30 minutos, anapan ka nagisursur iti lakom anatang, ngam naibusan. Di kan mas dao, Carmen. At iti kwarta naglakwak. Ne, apay nga itod mo amin kanyak day ta kwarta, Leon. Mangala ka mo't iti kwarta ma. Saanin bakit? Awan mo't lati paggastusak. Kukwam aminan dayta naglakwak. Ay na, talaga nagsingpot ka nga asawa, Leon. Wen gayam. Rumwarak mo't la adagos. Imutak mo't lato'y labba. Anang ikabilak itinatang. Ni isa din ti papanam. Mapanak agparti iti talo akalding iti amyanan. Agkasangay ngamin di anak ni Tata Damian. Aya? Wen bakit? Sak mati inayabantang agparti iti kalding. Kan agkusiniraw. Iso ang mapanakon. Takababain no maladawa. Tatang, mabisinak. Adda ka di si daan nyo, dito balayaw. Ay katanda Saan kami ama ibusan iti sidaan kininanang yaw? Ha? Apay anak ko na ti kasta? Kanayo namang idagas iti sidaan may ni Leon. Ado ti sidaan may. Tanagagat je bayaw mo. Anya aya ti si daan nyo, tatang. Adda ka kaldireta ken papaitan ti kaldeng. Anya? Ay, nag-iimasan, tatang. Ay talaga Ni payan Leon tinagluto iti kaldireta ken papaitan. Aawon gayam. Itaman pa'y nga umay ka makipangan dito'y balay. Ayan ni Alex sa maskula daw. Jak amo no sa dino tinapanan na, tatang. Saan mo't anak pakada itay kanyak? Napan siguro manen ijay jem anak padakkel iti masal na. Nay, papanamlyawn. At damot imot mo aram yan tam. Mapanak agkarpintiro, nanang. Kabalampay ta karpintiraw? Wen nanang.
Nalakalaang day nga aramidan. At da ngamin nakita ka nakapaskil ijay ili akasapulan dati may sa akarpintiro. Pinadas ko tinag-apply. Imbagada mutin ang mabalin kong timang rugi. Kaputag kasapulan dalaunay. Ay na, kasla mo mat amin na naklase ti trabaho, laon. Saan mo't ananang? Basit laang tinasursurok? Mala, mapan ka nga rudan pa raw. Ang mga numala daw kan iti papanam. Lala bakit? Ada akong. Agyaman nagtasimmangput kamot laangan, Alex. Madanagan akon. Gaputa saan ka nagpakada itay kanya. Nagsubliak ngamin ijay Jim itay, Lala. Oh, kita ang manandag iti masal ko. Ay na, nagdadakkel nga agpaisaw. Katuan na. Oh, kita ang daytoy abaga kan bukot ko. Nagdadakkel ti masal na. Ay na, nagdadakkel, Alex. Uray dagiti gurong mo, adamasel na. Uwan alala. Nagtaurak nga asawa man niya. Wen nga rod lakay. Ay na, sikang ti katauran dito lugar tayo. Uwan gayam, Lala. Nakaluto ka din iti kananta. Saan pa'y? Apay ngay. Awan ti igatang ko iti kanunta. Anya? Mapan ka pala umutang iti tersena, iti kayat mo asidaan. Ay, anya matan. Tunggal sumang putak dito'y balay. Awan tinay des aramakan. Ay, awan pa'y tiganas. Ni, tatang, nanang, at da kayo matgayam dito tindaan. Wen baraw, kumay kami makitinda kininanang yaw. Ay, si kamot gayam day tabaraw. Wen nanang, umayak makitinda iti abastumi kini Carmen. Mabit lang tatang, nanang. Apay baraw. At iti limagasot. Inayon nyo apaggatang nyo iti sidain nyo. Ay, sus, nagadunday ti limagasot nga inted mo, baraw. Basit la day tananang. Nalakala nga sa pulin ti kwarta. Masukatan tumanen inton bigat. Tamapanak manen makipurdiya. Nalalakay, agbusog ka. Kakaiso na nagadot isidain ta. Ay, katuwa na bakit? Ay, duwatang agbusog. Ay na. Naglaing at talaga niyon ang manugang talakay. Nalaing nga agdiskarte iti biyang. Saan ang maibusan iti kwarta? Kanayon nga adda iti bulsana. Nanang, tatang, simro kaklatan dito balayo. Gaputan nakalukat mo tiri daw yo. Ala, umay ka anak ko. Kapag iso amang mangan kami kininanang mau. Wen tatang. Kapag naglugaab ka ngay. Apayan na nakaw. Nagapa kami ka ni Alex. Ano na? Apay ngay. Awan nga minan ti maisang. Kun may gatang mi ti makan. Daytan jay bagbagakan ka anak ko. Agbisin kayo nga agasawa. Hindi wala tultuladan nilyon ana diskarte. Oy, ulitak manen tayong bagak idi apagsasaw Saan to nga agbisin ti asawa ana diskarte? Kas talatibiyag. Ay, Amukon ti aramidam, tapno saan ka nga agbisin itidan na ni Alex nga asawam. Anya tatang. Kurabam, dagiti nagdadakkel amasel na, tapno mabusog ka. Anya! Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo, anaadaw iti pagsasao ako nana. Saan to ngagbisin ti asawa ana diskarte? Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag! Rantay, agriin kan lakay. Lakay.
Nagpigsamot din ti urok na. Nakatangkayagan di init ngam agururok pa'y lang. Ay, Rante, agriin kan. Nangaton di init. Ado pa'y ti aramidan ta dito balay. Ay, talaga nagrigat aringan. Rante, no di ka pa'y lagriin. Mabaawanan di indasar ko apagarmusaran. Na, agriin ka matlagayam anakangag iti armusar. Itay ka pa'y aririingan. Mangantan, Flor, mabisi na on. Bumangon kan, taado pa'y ti aramidan ta dito'y balay. Mapanak aglaba ijay karayan, si kamat agsibog ka kadagiti mula. Nalpasa kun anaglaba ijay karayan. Ngam di mo pa'y inarami, di ibagbagakan ka. Saan pa'y matana sibugan dagiti mula di tarubayan? Madamdaman to ka din, Flor, tamasado ta karumar. Anya, kayat mo asawan. Manipod itay bimangon ka, di ka pa'y remremwar? Wen. Kanya ko mga iti aramidak di tarwar ko, no nagdagang ti panawid. Ay, sus, Rantay. Imbag man ta maanusam ti agtali na adlatan dito'y unag ti balay. Watwatam mat atabagay. Masadutak nga rod arumwar. Diyak kayat ti mainitan tag umisitak. Anya, di mo kayat tingumisay, kat nagnisit ka lang arudan. Ah, Ay, di nakpay mat amo at tulungan dito'y balay. Flor, umayak man! Ay, uwan tatang, nakalukat di tari daw. Sumrag kayo latan. Rantay, umay ka man bit ijay balay. ah? Anya ti aramidak iti balayaw tatang. Kaduaan amang bagkat kadagiti irikaw. Iyo nagta ijay balay. Ay, kwa, sana ka makabagkat tatang. Nasakit itakyag ko. Iso nga ron nga dak dito yung unag ti balay. Anay ko. Nagsakit na talaga ti takyag ko. Anay. Anya tinapasamak iti takyag mo aya. Diyak man na mo tatang. Kasla kwa. Kasla damon na iligasi nga urat iti takyag ko. Gapo iti panagbagkat ko iti nadagsain. Anya? Wen. Iso pasensya kayong tatang Di kay matulungan nga agbagkat iti irek. Urayak pa nga gimbag tinasakit at takyag ko. Apay adi mo tinulungan ni tatang anang bagkat iti irik na. Nasakit nga ron ti takyag ko. Anya, nasakit ti takyag mo? Kat saan mo titay? Nagsakit langan, idi may ni tatang dito balay. Kila at nga ron asim makit ti takyag ko. Iso ajak matulungan ni tatang mau. Ay, di mo man la matulungan mo't ni tatang ko, Rantay. Pwede ka makawawat mo't, Flor. Imbagak lang nga ron ang nasakit ti takyag ko. Nagadupay la sa umait. Imay nakisaritaken ka na imbag. At tulungan ni tatang ngam adda ka matla dito unag ti balay. No imbagak ajak kayat ti tumulong, jak kayat. Mawatam. Tatang, saan nyo latan nga ibabaon ni Ranting agtrabaho? Ha? Apay ngay anak kaw? Ay na, agsakit tinakam na no maibaon. Siyak ti agtin nag-adakas no ibaon nyo. Anya? Apaan nak no adda mang ibaon kan kwa na. Nagalasan ti ugali day jay alalakay? Hawan lang arudan ti panggadan na. Isupay tinatangsit kan sa daw. Tatang, Apay, di na amo dito'y balay ti pagtataudan ti bagasyaw. Isong arod nga agpatulong ako maamang bagkat kadagiti irek. Taited ko kan kuana jay dua akaban. Tamapan na ipabayaw, tapno ada bagasyaw. tatang. Ngam nagbabawi akon. Ni Arman ti tinangdanak anang bagkat kadagiti irek. Hay, sadot dayjay nga asawam. Hawan pa'y sirsirbi na alalakay. Hanya langan ti kayat ng aramidan. Maturog nga agmalmalam. Adda kayo mo dito sirok ti kayo amang mga Arman. Leia. Wan, Rantay. Imbag dito'y, tapres ko ti angin. Nagpudot ngamin iji unag ti balay. Iswa dito'y kamin amangan kanileya. Umay kamangan arante. Naimas ngagpaiso ti sidain nyo Adobo a karnit manaw. Wan, Rantay. Jay kwarta nga intangdan kanyak ni katugangam. Ison ti inggatang ko iti naimas asidaan may. Saan anaimot ni katugangam?
Aya, Agasam. Saan mo't anadagsan di inaramid ko? Ngam tinangdanan nak iti husto. Isu amay sa kilo mo't akar ni ti manok ti ginatang ko. nagadumot ten ngagpaiso ti inaduboy a karnit manok. Ni nagbanglupay. Wenrante, ramanamot atap na umum ti bagbagam. Ay, sige man nga rod layang. Makipanganak ako. Oh, ay na, apo. Oh, napsuga ka. Nay, rantay. Ad-adumot tan ti sindam. Ngam da kami kanilaya. Wala paiso. Insubong mo't amin na nakarne. Anya, ne, jak mo ten napuutan nga adugayam ti kinnan ko akarni ngamda kayaw. Ay, pasensya, Arman, Leia. Ay unay matan, rantay. Patiin na po'y. Naibos. Agraman itit. Kinan mo. Ay, nagrawot ka matan. Mala, agyaman naklangan kada kayo nga agasawa. Agawid ako, unta nabsugak mo tayo. Naimas nga agpaiso ti adobo a manok. Ay, mangibabain at talaga day di arantay, Leia. Basol mi mo't kit di akin ni Arman. Tainawis mi pailaang mo umay makipangan. Anya nga'y tinapasamak. Impapol na amin asidaon, agraman innapoy. Ay na siya kung tagkid daw iti pamakawan kada kayong agasawa. Di kay madanagan, sukatak di linamot ni Rantay. Saanan, Flor? Imbagaklaken ka, tapno ang mumti naramid ni Rantay nga asawam. Saggaysa kami laang alukpo ti sindaken ni Arman. Ngam ni Rantay, agraman aluk ng atulang ti manok, sindana. Anya? Ala, sana kung nagbayag, Flor. Imbagaklaken ka tinaalas nga ugali ni Rante. Agmalumpay kumasidaon mi dayjay ka ni Arman. Ngam awanan tanasimot-mut ton. Na, agururok manin katengat aldaw. Ay, di nakpayin matulungan ng trabaho. Ay, Rantay! Rantay, agring ka! Rantay! Na, tadada kita pimigsan ti panagurok na. Oy, Rantay! Agreeing ka ko nanay. Adda pa panak. Si kapela tagluto. Bumangon kan. Napatag ti papanak. Iso nga agluto ka iti kanin ta inton madamdama. Ay, una yan ta nagrigat kalakit din ariringan. Ha! Makamu ka iti biyag mo! Day! Langampay lati karire nga magsusuyaab ka manan. Antay. Si gawin na lang. Lumabas ako mangam nakita ka dito'y sangot ti balay mong agtugtugaw. Ay na po, makabanog. Anya ti makabanog nga ibagbagamay. Makabanog mo, gam, ti maturog na nang. Nakatangan pa iti tenged ko. Ay, just ki karantay. Ay na. Day talatan tararami dumi ti biyagmaw. Di mo pa'y amwa tulungan ni Flor nga sawam. Kastalat ti biyaga na nang. Sana balay, tanagagat ti asawak. Na, apay, di ka mabain ka ni Flor nga sawam. Nagagat amapan makipuras itinatang iti bangkag. Idinto ta si ka maturog lang tararamidam. Nanang, kabailan na nga aramiden dayta. Saanen amasapul at tulungak pa iti asawak. Si kalaang ti lalaki asadot dito'y lugar tayo, Rantay. Kitaam dagiti katawunam. Naagawa dama pa nagtrabaho. Si kangay. Nagpusyaw ka pa yan, gaputa malabos mo ti maturog. Ha? Kitaam man talangam. Langam tagkakapsot. Nagbuntog pa yan nga gukap tangiwa mo ngagsaw. Anya? Slow motionan ti garaw mau. Takasanaw. Saan amawat-wat-wat ti bagim ngag trabaho? Naa? Awan tinasaya at mapasapak kan no day talatan tararamidam. Nanang? Imbag man tapakanan nakapayla ti asawam. Gaputa iso ti mangmanggad para kada kayaw. Awang mga rod panggadam. Nanang, sumardeng kan. Nasakit ti ulok at dumdum ngagkeng ka. Nagrawag ka pa'y mga rod amangan. Na. Ti ammom siguro. Jak ammo ti naramid mo ijayan da Arman kan Leia. Inibus mo ti sidanda. Di ka lagbabain. Rawag. Anya? Dahito ti tandaan na mapagsasao, Rantay. No kayat mo taglabaw. Di ka agsadot-sadot. Madula amin dayta pagsasaw na.
At dalat talamutak nga uray awantiar aramidag. Dayta titandaanan yaw. Rantay, tulungan nakman biit nga agkali iti abot a pagbasuraan. Ay, pasensya kayong tatang. Maditirik nak. Anya? Nay, Aguyo ka pa yan iti one part. Talong aldaw na kastoy tirik nak tatang. anya ngay day sakit mo? Nakaptanak sa mo iti anya day tayo? COVID-19 sa. Anya? Amin na sintomas ti sakit a COVID ka. Addan sa kanya akong tatang. Ay, sige Rantay. Ah, Ay, panawan ka pa nga raw. Ang mga numaakaranak. napano ni tatang. Nagbutang inimbagak. Nga mga nakaptana ko niti COVID-19. Ay, diyak ka ti mabanog nga gali iti abot a pagbasurahan na. Ne, nimot arman ti agkalkali iti abot a pagbasuraan niyaw, tatang. Wan, anak ko. Imbagak ka ni Rantay nga isulangan ti agkali iti about. Gamadamat gayam ti sakit na. Anya, agsakit ni Rantay kunayo, tatang? Wan, aguyak kan maditirik nana. Ipagarup na pa yan anakaptan iti sakit akubayd. Ay, nasaan nga agsakit ni Rantay, tatang? Anya? Katno adda ijay balay nagbuybuya iti TV. Nakasarsaran ta. Tiyawanan bain asadot. Nagpambarmanan katang danak mat nga agkala iti about. Imbagla makatulong kang ka. Amuyo lang aruden asadot di asawak, tatang. Nga madiday tangar aramidan na kada tayaw. Sapay jak kayat ti ulbud a tao. Tatang. Ti sadot akas ken kuana. Awan ti karbengan na amangan. Anya? Flor, di mo man pakpakanen dayjay arante tapno agnakam. Mangnamnama nga main kang ka, isong agsadot-sadot. Tatang. Danggan nak, Flor. Kastoy ti aramidam. Saad ang mabalin ti kastangar aramidan na. Nakaluto kan, Flower. Mabisina kon. Awan ti ilutok abagas kan si Dan. Anya? Kasano nga awan kat addamot tangdan mo nakiburas iti natang. Pinagbayad ko iti utang ko jay kwarta atang dan kaw. Isu nga awan ti bagas kan si daun ta. Anya? Agnakam ka. Nanganak kong ijay ayan tatang. Oy, kasarsarita ka. Ingka agiremedyo iti kanenta. Tanay mabisina kaon. Sikan ati agirimedyo, tadda papanak. Kasano nga roden day ta? Saan ka matan amangan? Ay na, maanusak ti bisin ko, Rantay. Mala, makamu ka pala dito'y balay. Tarumwara ka. Nasaya at day ta nga inaramid mo, anak ko. Agnakam ita day ta Rantay. Mabisinan ti lukaw. Sa bagay na umaakmutan iti ugali na, tatang. Sigurado nga aburido itanday niyay. Tirigat na, di na mo taglutaw. Anya? Wen, tatang, manipod nagasawa kami. Itlog laang ta muna alutuin. Siya aming ti agluto kun agisagana iti kanan may. Gapo iti daytoy nga inaramid taken kuana. Agnakamad, matay lakit din iti bisain. Wen, tatang, numuuna kat awan pa iti ultimo bagas ken tinapay ijay balay. Nay, Flor. Di kan samot tan agaw-awit iji balayaw. Wen, Arman, kayat kulaang apag nakumun jay sadot nga asawa. Sa bagay mayat matkit di day nga inaramid mo. Tapno agnakam. Nila ang rante ti sadot dito'y lugar tayo. Talaga mo. Kastamot la ti bagbaga dagiti daduma. Katawaan dati liklikodan na. Nakitak mat itay ni rante. Nagturong ijay balay da katugangam. Nalabit amapan makipangan. Lakit di Patsyak asaan akanunungan ti katugangak a babae, tinaalas nga ugali na. Nay, anya tararamidam dito'y balay, sadot. Nanang, umayak man makipangan. Ay, awan ti makan dito'y balay. Imposible. Sana ka naglutaw. Apay, di na kan ilutlutuan iti kanam ni Flor nga asawam.
Duan nga daw sana nagawid iti balay nanang. Agnanaed itan iti balay da tatang na. Ay kagunggunam sa daot. Ha? Kas pangarigan siyak mat daday ti biyang ni Flor nga asawam. Panawan kamot gapoy ti kinasadot mo nga asawa. Anya? Nanang, mabainak mo tamapan iti ayan da katugangak. Gaputawan may tultulong ko. Daytan, jay bagbaga kapag sasaw kang karantay. No kayat mo taglamot, di ka agsadot-sadot. Ha? Sursurwang mga minti tumulong ka nagtrabaho Anya nga ita, mabain ka na mapan makipangan ijayan da katugangam. Nalabos nga minti kinasadot mo. Isu nga ganos ka, ta pinanawan na kan di asawam. Kasta latibiyag, rantay. Panawan na ka di asawam, no agsadot-sadot ka. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo, anaadaw iti pagsasao ako nana. No kayat mo ti aglamot, di ka agsadot-sadot. Tampok ditoy programa tayo. Kasta latibiyag!